Office jong District Social Welfare Officer jong South West Khasi Hills District Mawkyrwat rangkat gejinge trailang bat ka District Resource Center on Disability Affairs Civil Hospital Nongstoin West Khasi Hills District menta ka sngi kala penlong da ka Disability Assessment kam na ka benta ban pej igibrio badon gejing duna hagit khotmet bat ban pentamai yau unique disability ID jong ka Mawkyrwat CNRD block ha Civil Hospital Mawkyrwat. Habakran hakani kasngi ka Additional Deputy Commissioner jong ka South West Khasi Hills District ka kong YR Maulong kala yutu ba ka parliament kala de pentrai kam ya ka ain ka baidei bet kibriu badon jingduna hakid khotmet ya ka balatip kum ka Rights of Persons with Disabilities Act Arhajar Khan Rio. Nagleng ka Assistant Coordinator UDID Project Khasi Hills District ka kong Joyfulness Rentatiang kalaong ba kala penlong ya kene ka kam kenang ban pensuk ya ki pajba jong kene ka thany na ka benta ban yo ya ka medical check up bat ban yo ya unique identification certificate ubalong ubadon kamba na ka benta ban yo ya ki skim bat kiwe ki jing mentoy ki ba ya dei bat ki brew ki badon jingduna ha ki khotman Balik pelong yang kena disability assessment kan. Dan hajing sisa kiba sa nanjai. Udah tangan ini nak Mawkyrwat. Pada nasa kiwe kungkaran Ranikor Block na kila peruan. Kiwe kisah bakam saja itu. Ki denjar bandai simpuat tu semua selong nanti kan peruan. Sini ki dawaru jadi doktor tindan. Kini ketika lat kaba long dan bok kipi boro nyawan ha ketika disability assessment kan bah hasni kapor yo wan dalam ya kibru badan sujuna ki khatman banwan achaka ki nang ba din hapur dara ki yo lat yo ketika disability certificate kilaban apply itu te ya ketika disability assessment kan la kendong ni daga office jong district social welfare nang dang ba ka jingi train kam nang ba ka district ba ka DRCDA jong ni pok ka Nongstoin ba kum juru jong ka state resource center jong ka civil hospital Shillong ini belum nai kini kena ba min ai jingerap lam ni piwe ka jaka ba pandai jam nang ni Shillong nual ahuni ya kini bunci ni ju belum dalam no sistem ni belum hapo ha kawe ka block na kalau Mawkyrwat tadi hapo ka Ranikor Block. Jadi belum yang kini kedai hamdam na punta itu kiba dan juduna khotmet. Kemudian lada dan pi kiba yang kesam nani lada dan tadi beliau dari para badan juduna khotmet. Kiban kan saya mereka assessment kan, kiban part check up, nang tak ada lada kila akross kita ka tapo percentage kepada ka benchmark percentage kepada banyo yang kita ka disability certificate kila akan apply. Ba rumah ni paling ba hari ni cuba mencari ba kata disability certificate, ba kram kata disability certificate ini ki perlu badan juduna khotmet ki long ba long jenjang ki bagian apply ki cek scheme. Ke adu tadi ke baminen Abang kowe kami kaya ini ke unique disability kebabetan kot ke unique disability certificate. Nila ada isu adu asna yang jasa sepanya pramurti juga badan juduna khotmet. Barang kok ka South West Khasi Hills ada kalau kat aspa lagi parmen ka aspa ni besar kok Ranikor Block kedai start punya kok Mawkyrwat Block. Jika ini katakan UDID dan jika unique disability certificate. Mencuba nak saya lakukan dalam kiba ibarat badan juduna khotmet lara kita kan certificate kepada de beli ini beli soka ka pemi ini nama itu ka format kepada kalau ni cuba tu ka format ada tidak itu disability certificate kepada pilih polis sebab dan ni pak semua sebab Naboy sarkar ni nak sarkar boy state pada kami tu kita mati longga kacau kawan. Miru ka ambitang kata kaweru kolongga tolong kamlong transparency dan compliance kani lagi di ID pada country kam pro ka India and kaweru kolongga kani ka certificate
kalau ka taka identity ka ba penitho ya ubrio ni ka brio ba desisa kau pada jumlah di dokumen kalau ka efek ni we kalau kapasan sedang di dalam efek penitho ba pide nang sok ka India kunjuru bani ka disability certificate UDID ka taka identity ka ba penitho lipi pide sisa ka ba upload sa ka South West Khasi tadi beri bagi don di jumlah di dokumen bagi awak ini ka certificate pada kalau bagi lawan hak doktor ni ada kapasiti cukup kalau dan kalau mereka tahu persen sedang lawan apply ke ka disability certificate dan kalau apply pada yang ni kibun schemes na po district social welfare office kibun schemes na po office jangka ICDS kibun schemes na po office jangka block development officer kibun schemes dan kajong wat itu di balapas kelas dan cenderung di bangunan jam tu kita kedon ke skills kita nanti itu di bawah apply ya kalun barisan kam lajong ne bagi itu ni kita kata kedon ke skill kibun ke skill ada coba tayo kani nama balapun ke skill na nabatay bukan jerong le nama district social welfare office schemes pada nak sekolah kita pada uniform grant, book grant, dan nota conveyance, dan kunjuru lada don ni kan disability certificate, lada kita pas masuk dan lada kita polis apa, train concession kemuat ta lada kita train in duna ka by train tu, mungkin kami ti pada nombor cuci kata kita duna kalau kemudian kita berusaha sendiri tentang baik kalau permanent mah dan nanti pada ki schemes ketua unemployment allowance orang ni kena dan ni dulu juga bangunan jam kalau pas kelas dan sedang kita dia untuk ke district social welfare dan nanti tujuh untuk ke ICDS pada mensuat ke chief minister schemes nanti kita ke CM yang kata bilaan apply kata ke each mereka di nado campaign yang sebenarnya campaign yang kita yang ada baru kita akan apply nako ke block development officer pada ke Indira Gandhi National Pension Scheme kata pada di apply kan mereka kelas level syndrome ado dan kendainan bagi badan rapor syndrome kita akan apply kata ke yang kata pengulangan itu keluar pada kata pada office jom di SWOI de kita pada di bahwa apply loan ban sangkam ban lekan dulu tambah kata pada kalau tidak punya invasi di SWO ban nako tang nako ka expand de Mungkin di school ke inclusive school idan tu ki program nako asasi kiyo nanti kita di bai ki is nanti kita cuci cuai nako ka SSA. Jadi baai ka is na crisis na po office jongka SRCDA bar office jongka DRCDA ru ki juan ya kita kunki share kunki smart king baca ter but unjuk na po office jongka state social center disability affairs kepada na po civil hospital Geelong ni juai bo ya meritorious scholarship kata meritorious scholarship pada nak ba jong class 11 children yang kata nimshim dah pada percentage kat no tambah kita bincang nak ba kuliah di bayo percentage kepakan hai kalau buat hak belak para kena itu minta apa di bayo hai percentage kio eka yang ka scholarship sebab kelas 11 sedang raya ajar kita terdahulu di balik segi professional course di PhD nanti di professional course kita telah hafal baca sinar nanti pada kami ke disability certificate itu tahun ni program itu telah batai di bahaya dan di kepala cuci di badan jurnal di mereka mereka kita kasih ni yo certificate ni yang benar gambar boleh kita skim itu jadi ada ngitir pakai don pun skim sedang kira mengenai virus yang batai segi bahaya dan segi para cuci lalu nanti penjong saya kenika cingkran nama office juga anak juga national rural mission
Ngerai kami kita ni kibara dan bentara di self group kibabu keba harcisha bandong ban minsan kata self group ka namba chung kibrio kiba kanjat ngore english pun samba kila amang kepang kila bu kepang kan kita dulu di sini di badan jurnal karena dari sana sudah batu kata kibun miskin Rada pikwa ban jinte bakam benya rufla bne office jom dia dulu ya bne office jom ICDS bne office jom block office jom then senang hakalai tek samba office normal disability day nila pula ekoi channel kapadega MPRPD ya kata channel ka yo hadi ka for YouTube dan kajian dan di media manager pada buat asli dan Act, the Right of Person with Disability Act 2016. Apa parang define ya person person with disability yang a person with long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments, which in interaction with barriers hinders their full and effective participation in society equally with others. Dengan cuman kelak khasi tak pengelak kalong, ia kibrio kiba don kecing duna dekat net means kilong kibrio kiba duna maka dekat net maka cing lebih berkat dan ni kiba don kecing duna hakiway habak ikendo ikini kimau jentut Kim na yashim bintalang kumjo bat kumkiwing pati longrio. Dekat kum ke United Nations Convention on the Rights of Person with Disability, itaki person with disability kidon ye kahak panjo kajo kalat bakiwing kata hamul ka equal opportunity. But kim de ru bansha ibeng kamur kim de ban face ka discrimination. Nakada kupeni ya kanita act. Now kali India ru kade kawai na kali kabla soy nam ya kani ka UN Convention of Person with Disability. Di kum hakari barokwik pertai kadon ke United Nations. Di hakan ke meeting ke convention kila yang mereka jenggot ram banyak baik yaki beliau ki badan banyak ketiau yaki person with disability. Tegari India kala ya soilang ya kahika convention. Kaan kaba kari India kala pendi kade the Right of Person with Disability Act 2016. Kani dikaan kaba kilaya pendi takari pejoni. But kani ka UDID kebomot ke Unique Disability Identity Card kade balas dang dekat Government of India. Bandung ya baru kilong brio ki badan haki duna haki dekat net. But I do ya kini UDID card hamban la imbe pa imbe brio. Bahkan ni UDID card kanila ban identify. But pan pensisya ya ki brio ki baduna haki dekat net. Bakin yo ya bon ki mentoy ki. So kanina UDID card ko pamilya ang takasni kalong record ko ba dan kambahan dan ba ipong day la patay ibon haki schemes di baka government kala bo nakabenta ka jompi di nganong lecture sa di scheme ba ila patay lagi di nga patay tam dia ang simo toy to na disability certificate di day kung ni harom ni kong di scholarship scheme ang benta ka Kebaan telong napi syongrel kituna ka bailenti napi penia kan nika certificate. Kowe pada yekitu kibasio income tax ru yo ka rebate di duna. Kumungi pengin kamsio income tax naman ni di schedule right bagi kum shari dahar. Di dahar di habisio income tax yeki ibreu ki badan kan kakat ki kam duna di sio. Kawai pada kadi bayo kuta dan reservation hak yo kam yo jam. Kumia
Hangi district New York kam the district selection committee DSC ham turu kadon daka percentage kaba labo kadang dia kibrio kaba don kajing duna department kawai pada kajing mentoy jadi hakibi pat kijaka hioi bagi shong hakibas paknya daka government. Tadi hakibi kijaka kibadon di bos paknya daka state government. Lagi kaki ni council kita sudah beri certificate. Kawai pada yo kajing mentoy ben yo iki loan aki bank ko la patai ni kong hai kita jadi ti kini loan suruh kita ben yo pakin seng yaki kam ki jongki. Dia kawai pada yo bantiet kam dunador yaki tiar banjarak yaki kum ki prosthetic aids bagi assistive devices kum ki wheelchair. Dia nak kita gampi ini ru ni pipedi kakak kita ga jing ham duna dor kita. Ini just kita kan soi ba jing toy before ba jing toy ban nimla ban je ki takasni. Ini kecik mu jong kene ke program jadi ban kai ba iwe badon ka jing duna. Hakat khatmet in yo ikene ke UDID card. Bahkan long kala iki banyo iki jing mentoy ki benefits balabu dekat government bakal take ba iwe neka beliau kinum do ikan kanal tinggal tepat nak ke social media penting sampai yang ini penting tip bawa badon dan kami kan ni certificate kilaban one hadiah habut belong yang ini ka assessment camp. Ni aku play baru, especially yang office from the DSWO, yang office from the District Resource Center on Disability Affairs West Khasi Hills District, na Northstown, but office from the State Resource Center on Disability Affairs, Mawkyrwat Civil Hospital Shillong, but baru ini doktor, iba lawan kakasni, iba dating specialist, berkinos, but yang baru lang, iba adon lang kani. Akan ni assessment camp, but jadi ni UDID card, kapan long kawai ni, but I jengira ikibrio berduna dkhot met, but kejim kebabha kebamyak, kebab kita akan kam seso kam hijam kijongki bilang kio syakang, kumtak beri semua.